this place could be much brighter than tomorrow. I'll be there to comfort you, be with my world, the dreams I want to. I'm so glad that I found you, yeah. I'll be there with a love so strong. I'll be your strength. We know I keep holding on. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Guys, di awal lagu ini Gabriel memulainya dengan menggunakan teknik falsetto, dan memasuki part kedua dia mulai menggunakan suara asli tapi mulai menunjukkan keahliannya memainkan nada-nada akrobatik tapi masih dalam batas yang wajar. Sementara Putri Aryani memulainya dengan suara yang lembut, ringan, dan easy listening. Dan di part kedua dia mulai memainkan dinamika tetapi dalam porsi yang pas. If you should ever find someone new, I know he better be good to you. 'Cause if he doesn't, then I'll be there. And I dream we were conceiving, we're feeling joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life with this earth's crucified soul? I'll be there to protect you with the love, selfish love that's found you. Just call my name and I'll be there. Oh, Though it's plain to see this world is heavenly, because God. I'll be there. I'll be there. Yeah, 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 yeah. Memasuki klimaks lagu, keduanya mulai memainkan improvisasi dan menunjukkan ciri khas masing-masing. Gabriel tetap fokus memainkan falsetto, whistle, dan head voice, dan keahliannya di dalam memainkan akrobatik nada. Di sini kelihatan Gabriel mengandalkan teknik improvisasi yang sulit dan mewah, tetapi sedikit kelihatan over. Sementara Putri tetap fokus pada permainan dinamika dan mengandalkan soulful di dalam menyampaikan isi lagu dan sesekali memainkan falsetto yang smooth. Mari kita perhatikan bagian endingnya. Just call my name and I'll be there. Just look over shoulder. Just call my name and I'll be there. There are
Kesimpulannya, Gabriel menakjubkan secara atraksi dengan teknik vokal yang mewah. Tapi keistimewaan Putri sanggup menyentuh jiwa dan kalbu setiap pendengarnya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar di bawah, tetapi jangan bully. Silakan unggulkan jagoan Anda tanpa harus membuli yang lainnya. Thank you for watching.